kami kepala sanpu arsnem karta kala do ialah kejing im nakadau kejing syabat ding elektrik. Kani kala jaya ka kong Edwina lengdok lengkoi haka khalai tarik urempang arajar arpusau haka wei ka klau kabadon hajan kesnong umran diary kabahap po umsning police station. Kani kala jaya por mensngi mensyai haka bagani kalong kami kalau kumyu yo sainar light badon ding. Layo iya kani kejingja da ka khun jongka ka riman lang lengdok lengkoi ka bala pentip marmar syaki nong syong snong banwan yarap nrei habaki nong syong snong kilawan poi hagani kejaka kilap bakani kalong kemi kalayap hasyen ka new trap Aceh National Movement haka khat sau tarik urumpang arajar arpusau kala IT da ka dorkas syau lampang jongka yeng dorbar tauan ka jelau Thomas A Sangma da ka jing kerpat ban penslor yagi dekat jongka yeng dorbar tauan bakin keren da ka ktien kasi bat garo habaki shimenta haka jing yatai kat kumbala ai jingbet da ka rules of procedures and conduct of business. Presiden Keseng uba lamprang karbani ulaong bakam mentoi ban syupha tang ya ka resolution syaka sarkar India ban penrung ya ka ktien kasi bat garo haga kernit bapra jong ka riti sensyar dari India nrei ka badon kam kalong baka yeng dorbar tauan kadai ban sedang ban ya kren bat ban ya teria tai da ka ktien kasi bat ka ktien garo ha ki sngi syong dorbar. Ka New Trap Aceh National Movement Penursla Circle kala Kebitar ya ka jing jelai ka khayi bean ya ki marba mardi kumjo ya ki masi ki moj syakari Bangladesh lengba ka surak Penursla Dauki. Nakaliang juga seng HANM Riwar Mingi Circle kala pha da ka jing tho syaka SDO Civil Subdivision Penursla bakadai ban tekla kam mardor balada kam le AA kaseng kan sashim da kiwei pat gisin jam bateng nang ni syakman. Kum shibenta jongga jingpen kre yala di ban yorung syaka Asia Book of World Records wei usamla na jela Meghalaya haka khat lai tarik urempang arajar arpusau ulas sedang ya ke jingyai kejat na Guwahati Shillong. Ya ka kerteng jong ni samla la tip kum u Wilkinstone Shadap u khon jong ba John Robert Kongji u badai na ka snong Mauyong Rim Shillong. Uniu samla udai ru bala pendap mensyam snam ya ka jing mare ha ka Asian Book of Records. Hadin ka jing yai beteng jong ginong Bangladesh banwan le ya ki kam sniu. Hapo upur usam jong jela Meghalaya u sembut menteri rangba ka jelau ba Preston Tensong ula batha ya u Inspector General jong Border Security Force u HS Dillon bakin long ki ba pek ngor bha ha khapot. Usembut Menteri Ramba Kejelau ba Preston Tensang haka khatlai tarik urempang arajar arpsau ula pentip ba bau klempat yo ya kanu ka khubor ne ka jing pentip na seng New Trap National Liberation Council baka kwa bania kendo bat u ban beteng ka jing kren yesuk la kandai hakanu ka jaka baki kwa. Uba Preston ulaya toru ba hadu menta udang syuyoi tang hakilat patai kubor social media bat kam sempat ladon kanu ke jing ai ktien bat kani kalong tangkum ke drama ka sarkar jela kalapan benar bakan tau no daki coordination committee haki snong khaput ban tem ya ka jing sngo ya per jing mut apadeng ki nong shong snong bat ki sipai ya da khaput border security force. Ya kani la pentip dau sembut Menteri Ramba Kejela uba Preston Tensong hadin ke jingyalang bat u Director General of Police ka Meghalaya u Dr. LR Bishnoi ha ke jingdon lang u Inspector General BSF Meghalaya Frontier nalor ki weipat ki officer. Kani kalami hadin arsngi ke jing syak tambor u Dr. ka Animal Husbandry and Veterinary ha ki sipai BSF ha amlarem kapala poi shedo uput ke jing pha laulung khoi ye ki jan bat berngem ru ban siat yap yau new doctor. Kaseng ki samla puli Khasi Students Union Malki Circle haka khalai tarik urempang arajar arpusau kala lek ban khangno ya ka office trekam jong company Swiggy kabadon hanong Malki Road namar ba kala be kam ya kumbah nriungut ki Khasi ki bala tray slim hagani ka company klem kano kadau. Kajing dawa jong kaseng kalong baka company kadai ban ai tray biang yakini ki henrengut ki Khasi klem da penslam bat klem da ai kino ki daw.
Kaseng ka kentu yaki borsnong bagi deban penklan yaki kendon peniok kam peniok jam yaki samla kasi aswa bakin ai jingbet lane ai NOC yaki nu ginu ki company ki bawan le business hasnong. Ka Young Minds Association of Riboy kala ai buram yau Dr. Didi Lapang ubala longteng menteri rang ba barim jong jela Meghalaya bat unong yalam ba paukmat hatem Riboy dag ba pli pai ba yau durmat balatei haplau jong Riboy College hanong po. Yau ni udurmat la pli pai ba do sembut menteri rang ba jela uba Preston Tensong ubala longkom kongsan rengkat ka jing sakhilang jong MLA ka nongpo constituency uba Meral Bonds im ubala longkom sembut kongsan ka menteri ka koi ka khia ka sarkar jela ka Dr. Amperin Lengdo MLA jong Mauhati constituency uba Charles Marngar President jong Young Minds Association of Riboy uba SNA hingga bat kiwe Hagasngi Valentine's Day. Usamla badang arpo snem karta, bat kasamla jong ka badang khat khandai snem karta, kila penkut no yala kejing im da ka ba DB. Ki arngut ki shi samla, kila khat jubor yala kejing im, dei hadin baki bahayang sem jong ki, kim suk satya ya kejing dei hapadeng jong ki. Kani kejing ja kala ja ha Uttar Pradesh. Baro arngut ki don kejing temu bani syong isa lang no nrei ki bahayang asam jong ki kim sok kumta dang step baro arngut ki mi nalayeng bani kendo lang haka jok jaka bar kila shim ya karai bandi daga bi Vibhakar Shastri badai khun ksiu jong menteri rang ba do barim gari Lal Bahadur Shastri ula penia so yaladi bat kaseng BJP la pediang songbhaya dau sembut menteri rang ba ka Uttar Pradesh Brajesh Patak ha ka jingyalang kepala long ha Lucknow Dangshan Shastri ula resign na kaseng Congress nrei tang hadin kat toganisngi ula penia so no bat ka BJP Kanong yalam jong kaseng Congress ka Sonia Gandhi kalalej bantep kerteng na kabenta pakania kunia ke election Rajya Sabha na Rajasthan Ka Sonia kala 1 poi ha Rajasthan rengkat bat kin nong yalam rang ba jong kaseng Congress bakan thup yau menteri rang ba barim Ashok Gehlot Rahul Gandhi bat ka Priyanka Vadra ru gila don lang ban senran yakakme hagasngi thep kerteng Ka Sonia kan naik cha Lok Sabha hakajaka bathli jong Dr. Manmohan Singh Unong yalam jong kaseng Congress ha Karnataka ula sya pengat kendon ai ha ki pulet ka Karnataka namar bau berngem yau MLA ka BJP uba mikmat ya ka Mahalakshmi Layur constituency na Bengaluru ka jing toket persyaya garang ya syakman Padma Raju bala pet na kaseng BJP ban penyeso sya kaseng Congress ula berngem balai rung syaying jong MLA ke Gopalaya baun peniap yu Working President jong kaseng Congress ha Assam balong MLA hadu laisien kenti Kama Lakmadev Purkayasta ula pet no na kaseng Congress bat ula rai ban penyeso bat kaseng BJP Udai nong yalam jong kaseng Congress ubala pau bha bat uba Ukraine persya ya ke BJP bat kumju ru yau menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sharma nrei menta penyeso no bat ke BJP Kalami kejingnya siat ke Bashirkai hapadang ki arkan hon king atiar ha Khamen Lok ke bahab ha Imphal East District jong jela Manipur. Ha gani kejingja uwei ulakelen yap hasyan bat saungut pat kilaman saw kentup yau Junior Commission Officer. Marsen yo jingtip ya gani kejingnya siat. Ki pulet, ki sipai, kila lek wood syakatai kejaka henrei habala poi hangta ki leno kila senrek kuli penban syaki. Ha gani kejingja JCO laman saw. Lapan kit ya daka helikopter sha military hospital sha Leimakong military station. Ka Dubai kala pentaba daki lama lairong jongkari India ha Burj Khalifa ha kasngi bo menteri rang bado ka India Narendra Modi ula leche Dubai bani shimenta ha ka World Government Summit arajar arbusau. Modi unsa arsngi ha Dubai bat kadai kasin ka bahnyo ba leche Dubai ha ka jinglong menteri rang bado jong kabala ship house nem menta. Crown Prince ke Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum ula pensapriang ya ke dur jong jing pentaba Burj Khalifa lengba ke X ki sipai Israel kila raikot bala kumno ru ki deiban yo bet ya ke met jong nong yalam ki Hamas Yahya Sinwar compare la ke dei ke met ke ba im ne ke ba yapru
Ka Israel ka ngek ba udai Yahya Sinwar ubala plan ban hiertma kansan ya ka Israel haga nyu tarik urisau arajar arpulai. Ka Israel kalakam bakal lalap ksai bat yo jing tip ya ki jakari jong Sinwar bat kalaong ba udon hagi ketempok kendo jong ki Hamas. Unang Malaysia ubala tip kerteng kum udurai raj santiran ula dawa by luksan hadu iway po million Singapore dollar naga Singapore Airlines namar ba ula ur halentia jong gelengsun haus nem arajar khat khandai hadu bau burlum jong ula kedia. Haus nem arjar khat kandai hagapor ba usantiran ulami na San Francisco ban Malaysia Singapore ula ur hapo lengsuin namar ba ka jing betuit kalentiya bat ula kelon hamadan hado bau burlum jung ula kedia ula dawa ka bai luksan namar ba umla syu bandang trei halingsun. Unong yalam jong Hezbollah u Syed Hassan Nasrallah ulaong baga Hezbollah kan kruit ting hagitain Lebanon ban pentron ya gisipai Israel bat ulaong baga Hezbollah kanam sage satya ban hiertma ya gisipai Israel katba kimpat punkut ya katma Persia ya ginong Palestine ha Gaza. Haga jing ya kan aat kapadang yai beteng hapadeng ke Hezbollah bat gisipai Israel kila don arspa nyupu wengot kibayap bat nakini shispa khandai pungut kidai kilek no Hezbollah. Ka election jet president ha Indonesia ka lasdang bat ia kani ka election on pendap tang hapo shisngi. Ka jing ithap vote haga sngi balang ka lasdang nado ka por nyu beje men step bat la penkut haga por shi beje no pai sngi. Haga por lai beje pan kala sedang ka jing nyu vote kidon arspa sau million ngut kinong tap vote ha Indonesia. Ka Nepal kala thiet hadu lai lak teli ki tiu kulap na India na kabenta ka jing rakhi ya ka Valentine's Day. U Presiden jangan Nepal Floriculture Association u Bahadur Tamang ulaong baka Nepal kadon kam tiu kulap hadu lailak sanspa teli nre karila jong kalaban pendap tang kumba 10% kumta ki baduna kahap bantit na India. Ka Delhi, Bangalore bat Kolkata kidai kinong ba akibasalan bontam ki tiu kulap sya Nepal. U Attorney General ka West Virginia, u Patrick Morrisey, ula kentu ya ka Vice President jong ka United States of America ka Kamala Harris, bahkan pentrekam ya ka 25th Amendment, bat baka dayban wengno ya President Joe Biden na ka office jong President. Namar baka rta jong u kala no palan, baka met kapat, bat ka jabing jong u kambyang syu, bat ba umla syu bandang trey ya ka kam jong u. Kito kilong kimat-kimat, Kublai.